جاری هم هر بردوام کن دیالوگا سیاسی کنه حال Ankara İro despekiri nabena AK Parti u partinin de taybetçi danışandına gel HDP hem der gel şrovakari siyasi neşad gün doğdu bugüne desta Slav bu Tebriz gün doğdu despeki de tuhazım bizanıbım tü seredana şanda AK Parti bu HDP çavadınır. Tabii bu başörtüsü eva serpoşi u malbatê destpêkê CHP peşnerek vakir bû piştre AK Parti got madem behsa azadiyan dikin divê em van azadiyan biginin asta destûrê ev pêşniyar li ser vê hat li ser ji bo guhertina destûrê AK Parti وها دخوازه جبر کو دنگن AK Parti بس ناکه نه چاره سردان پارتین دشبره بکه ev her kim 26 parlamenterin din ve dengin xwe be ereni bidin ve guartına desturi eva İYİ Parti de be HDP de be CHP de be zede giring nine jiber ve jiber her se partiyan ra danusa dikin hebere برو MHP خو پشتوانی پروژه یاسایی دیگه ev دیمنین اوسا پر خوشن مبریا دیمنین وها کربو ev سردانا پارتین به هنجتا یاساین دا به جدی سا گرین که بره ev هفدیتین وها ندهاتین کرن تنگزاری هپو چونا لگل HDP گلک گرینگه هر وها بو CHP و İYİ Partiş. Brez gün doğdu nuha aluzya kud asta siyaset ha Türkiye'de haya em dibêjin em dikarin bêjin ku niha atmosfer pozitiftir dibe erenîtir dibe yani öyle olmasını umuyoruz. Em hêvî dikin wiha be didema hel bijartinan de tengezarî tengavî zêde dibin ji ber ku serok rexneyên tund li hev dikin di demên pêşme de jî ihtimala ev tundbûn ev siyaseta tund zêdetir bibe lê dilê me wek em wek welatî û rojnamevan em dixwazin siyasetekî nerm be li hev hatinê be partiyên siyasî dibe behsa siyaseta xwe bikin behsa rêyên çareseriyê bikin niha Türkiye de bikeve vê keş û hevayê em vê gavê baş dibînin serok jî piştî vê eger nermayek di zimanê serokan da jî çêbe dê nermbûnekî siyasetê de hebe. her divê çerçevede berdewam bikim niha AK Parti di merasîman de di cejnan de berî çend rojan çalakiya sedsaliya Tirkiye hebû mesela bangî HDP nakî yani be HDP re ew pir nemane köprü nemane navbêna wan de niha bi vê seredanê tu bawer dike ku diyalogekî erenîtir çê bibe navbêna HDP û AK Parti de Şimdi geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren Meha Gulanê hember HDP gelek helwesta AK Parti gelek tund bû. Rexneyên tund lê dikirin behsa terorê dikirin lê nedixwaz be HDP re rûne helwesta wan gelek tund bû wek MHP bû zimanê MHP bû. Didema vê guhertina vê destûrê de dema ev rojev hatiye AKP zimanê xwe em ber HDP nerm kiriye êdî zêde behsa tiştek ku HDP dilgiran bike tiştê wan nabêje îro em bi çavkaniyên HDP re jî rûniştin ew dibêjin ew dixwazin destûr bi tevahî were guhertine hev serok û cîgirên serokê fraksyonan ew dibêjin ew guhertinekî giştî dixwazin ev
دخوازن پشتگیری بدن و لب دوک پیوانه نخوازن پشتوانی بدن و گوهرتن او دخوازن دستور به تواهی وره گوهرتن هدف به آرمانجا خواه دور خستیه uyumluluk gösterdi. اگر هدف باوی که نرم نزدیک ببا اوه دبو سبب گوهرتنا دستوره لی زحمت مهپه و هدف به همان آراسته کار بکن لی نها ام دبینن کو لازمه آلین کو دیجه هفن لحفورن کو شورش چه ببن گوهرتن چه ببن جهپه نها دبس جهپه جناخوازه او کریز زده ببن جخو او پرسا سرپوشی پرسا کی پر ندموکراتیک بو دور جا آزادی بو نها گلک ده گلک واره یاسایی دا دواره جیبیجی کرنه دا مش پرسگریکن جدی هنه همو آلی دکارن به هفره هم بروانا کار بکن و دبک و اف لحف هاتن چه به ام دکار سیاست ببینن دما هل بجارتن اندا گوهرتنه کی وها جدی زحمته لی پشتی هل بجارتنه مرف دکار لگور چه بونا پارلمنتوی نو دبکو آلی ورن باهف Brez gün doğdu. AK Parti il gora baveriyata amadeye goharinin bengehin jibo destura Türkiye beken. AK Parti دخوازه دستور وره گوهرتن سال 2018 2019 2020 بانک کر بونکو جبو دستور کنو و بانک ل آلین اپوزیسیون جکرم ورن ام بهفر رونن دانوساندنه بکن گاو خواستبون گاو با ویژن از دبیجم جمهوری دستور بگوهرنن لی پرانی ند دستوان دایه دخوازن جبو گوهرتن دستور پیوستی با آلین دیجه هنه لی اگر آلین اپوزیسیون شونه کو پیشی بگره به ارینی نزدیک ببه دکارن دستوره که باوه که جدی دستور بگوهرن دبکو صدی صد نبدله وان بله نزدیکی یه وان دبکو گوهرتن که جدی ورکنه دبه آلی خالن لحفاتن ببینن بیو هوای نزدیک ببین هر آلیه که فدکاری بکه کمک پاش تا گاو باوجه او چاره سر دبه لی اگر گوهرتنه که جدی چه به دهل بجارتنن 2023 ده اگر گوهرتنه که جدی چه به دبکو آلین سیاسی جی نچار بمینن باوای که ارینی نزیکی هف ببین لی نها AKP ve tişt dixwaze لی آلین اپوزیسیون دبیجن ام بتو آوایه بدسلاتیرن نامش جبر وی ام و دمیده گوهرتنه دستور زحمت دبینن لی دبکو بگوهرتنه کی کرد چه ببین وکی او پرسا سرپوش مالباتی وره گوهرتن Pırsa koy David kim brez gün doğdu. Destura İroya Türkiye ya sala 1908 kudetaya serbazi goçe bu. 42 sal servederbaz buna. Gelo ev destur çend gora rastiya Türkiye ya İroyin lehvudud ki nirxandın ata bikrin duyder var. Ya aslında anayasayla ilgili درباره دستور ده پیوست بو چه وره کرن همو گوارتن هاتنه کرن ده چارچوه دستورن آوروپایی ده پرانی جه دستورا دربه هاتیه دور خستن یا گرینگ اوه کو روحی و دستوری او دستوره کی نه دموکراتی بو هنک خال هنکو بر رزنامه نفخوی و گره داینه جبر و یکی دوی دستوره که
سیویل وره کرن اوج ته خواستن کو د سالیا کومار دا سالوگر سالیا کومار دا وره کرن نه ام و مهن دسپیک 2023 دا ام زحمت دمینن لی پشتی چه بونه دستلاته که نو دبه دستوره که نو وره چه کرن ihtiyaç var mı? Yani toplumun devlet پیوستی به دستوره که نو هه یا نه پرسه که واجه هه ام دبجن پیوستی که جدی یا جواکی یا دولت به دستوره که نو هه جبر کو او دستوره بره جهل سربازان و هات بو چه کرن افجی دبه ورا چاره سکن نا به سرباز بله. دستوره که چه بکن و همو آلین سیویل ورن با هف و دستوره که نو چه بکن و مجب ببن آشتی بله gelek spas şuruvakari siyasin şad gün doğdu Ankara'ya gelmem.